Abebembezi abasya abatooriinwe batandikire okwija aha faamu ya Honorable Minister Fred yakamanyire 4-acre model demonstration farm omuri Kikwaya Kakumiro district okwenda kwetegyereza oku baakubaasa kuteeka omu nkora engiri ya President Museveni y'okukoresa eby'obuhingi n'oburiisa kwegiigahaza. Okurugirira ahari Minisita Byamukama Fred, Abanya-Uganda nibeetenga okwegesibwa kugira ngu nabo bahangyeho entaasya mpango barugye omu bworu kandi eki nikibaasika abebembezi bakitamu amaani. Tuli hanu tufunire abakulembeze abayaka batandikire kwija kusomesa abantu baabo kuruga omu bwavu. And message ya kyaleero nkwenda kugambira abakulembeze abayaka bagenzi bange mulekeraho kuhimba ebizibu byabateza abayakarura umugongo gyanyu. Minisita nayongera yihanangiriza abaine amataka makye okurekeraho kuhinga ebihingwa ebirikumara obwire nka ebicoori ahabwokuba tibirimu magoba nagira ngu itaka rikye niryetenga okukoreraho ebintu ebirikureeta entaasya mpango aho naaho. No mu district ezindi abantu bakwenda muno okulima ebicoori, especially Mid-Western region na parts ezimu za Rwenzori region Toro bakwenda muno okulima ebicoori kandi baine itaka litaito. Bokulima ebicoori ndaka litaito irudi zikuba hansi abakona itaka nalyo the fertility erugiremu tekyakanyankeire ati bokulima yikaibire 3 z'ebicoori kusanga oli mposi ikizibu abantu bakizire kulima ebicoori nolima hika nyingi muno ne hamsente ntaito nizuhwaho na season endo inakuongera okakora okatamu amani nugo gali okayamuka taito. Ebicoori tantu birima muno baitu hati kandi tuize twarumbwa n'ekintu ky'ebikaka. Abantu balimire ebikaka nambere babitandikire bikaba biri bei haiguru saa zino bei ekatemera kimu. Omunyeshengerokazi wa district ya Kyenjojo omutsya otooriinwe Honorable Speranza Baguma Mohenda obire ayebembire tiimu ya task force omu kurambura faamu ya Minister Fred nagira ngu nikibaasika kuteeka omu nkora ebibashomere ahakamanyire faamu. Bo Abanya-Kyenjojo district nibagira ngu beegire ekihango omu rutaaya yoru kandi obugiiga babwine omu ngaro. Zoona titusobola kuzitandika murundi gumu baitu buli omu haliitwe aine choice eyakozire enterprise eyarugonza kutandika nayo. Ekirungi muno ha faamu ya Honorable Fred Byamukama akozire ebintu mulingo gwa buli kiro, akozeseze local materials, akozeseze ebintu byona biri localized, ebintu ebitwine mu bicweka byaitu nibyarukozesa. Baitu omulimo ogu nigukyaburamu sente nyingi ziroho ntuyisiyemu baitu nambere zigwire mu maino g'entali. Ekyakabiri mukareeta program y'amaizi baitu etulemere hansi tekukora. Okwiha Minister Fred ahangaho faamu egi obwanyuma y'okuhurira omuranga gwa President Museveni abantu bingi bature nibaija kurambura kandi hariho amatsiko ngu beegire ekihango. Omuntu akamara hano omuntu oine amagezi n'ekyakoperaho kandi tikiriye kyonka. I'm looking at if someone does attendance of this nabali muntu w'amaani muno mukenge nabali muntu w'amaani muno ima abo kwija mu rubungo runo tuize ma Minister witu atuoki Byamukama Byamukama Fred bitu nsima muno rurambo runo tubeyurungi muno na witu abantu ba Kyenjojo nsima na Honorable witu Baguma Speranza Mohenda nyakusho tuleta mu rurambo runo. Makuraga gashakwa Onesmus Turiahabwe omuri Kakumiro.